Chamgei chamanikab Jehovah. Kakoit kasarta age kokeny nekinetigei lesson nebo lo. Ko kitocho ak akwek tugul asikobit kinetkei kibagenge ak ketestai. Ko kotom ketestai ko eng kainaik kekurenon Evelyn Taurus ko ameche aborwok kiboitinik chokochop Jehovah asikobit ketestai tugul. Nerubwo ko chepkametinyu Lilian komeche sikomwawech kainet kokatech. Chamgei chamanikab Jehovah, asome ale ketebi kibagenge kekinetigei lesson. Amite eng Jumatatu yelen ole isoitoi ko otokotin tugul. Kongoi. Chamgei tugul chamanikab Jehovah, anyone asubu chepkametinyu Lilian eng betutab kwoeng kasi. Imwoe kolen kiwendot Enoch akong'alal. Kainaikyu ko Stephen Aramaru ngobiriro Jehovah. Akoton kainetab Jesu ale chamgei, ane ko Pastor Nyalile. Ami kosomok kasi nemwoe kolen Musa kiboitiot nesoe Jehovah anan itorori Jehovah. Chamanikab Jehovah kotok kainet nebo Jesu ale chamgei. Yekakobata pasta abwoti ale anendet no tuchi ing kebeberta nebo kwang'wan kasi tatyo amwowo kanetisiet nerubei nebo wikit neisubi. Kongoi mising. Kongoi. Otokotin as mising asikobit kewany tugul bukuit. Lesson nebo rani kinetigei akobo nyigonikab saet. Ko kotomo ketestai ongesa kamuktaindet Jehova nesobe koigeny. Kongoi Baba eng kasarta neuni nekaikonech asikobit kinetkei akobo nyigonik chetai chebo saet. Asikobit koik chere chotok asikobit kenai akot akichek kenam karik. Kakitachin sitebe kwenunyo inyite tamirmiriet netilil. Akot eng icheket chekase Jehova inyit tamirmirieng'ung asikobit konyor kakuyet neinegei. Tebi kobotech akoi yekiwong'u lesson ini amu kisoe eng kainet nebo Jesu netindenyo. Amen. Ko kotom ketestai ak lesson nebo rani asome Pastor Nyalile komwowech ngot komi tebutik chebo wikit konye chekoteb biik eng kinatunyo. Kongoi mising. Atindoi tebutiet agenge. Biik alak komwa kongoi. Ko tebutiet kenyorunjini Joash Kirwa. Joash Kirwa ko katebenech tebutiet kole atindoi tebutiet nemi sangutab kanetisioni. Ko nitok ko nekit ko tebutiet nenyinet nebo orit. Ko kateb kole kiatunishe ako kingatunishe ameche ai tumdo. Nabwoti ale tumdo komeche kwai tumdo nenyi nekakopangan koboto kwondonyi. Komwa kole ane ko kristianindet nebo 7 day nekikebatisana. Kameche awalun Kirwa ale kararan kot ko kikebatisanin ko kanisa natak kiwendi no nekit yotok kocham iwendi kila komi boiyotab kanisa akomi pastayatab kanisa natak. Ko kasomin ale ibing'ololji boiyotab kanisa akong'alal ak pasta isom ileji ameche aai katunisiet amu imuchi kokimutu kwondong'ung akotomo owai katunisiet nemakat amu motindoi kartasisiek alak tugul chebunu Attorney General. Ko kit nenyumnyum ko ing'ololji boiyotab kanisa, ng'ololji pasta kechobun. Nyumnyum makere ko kit nekorom. Tetutik chemitei ko kelechin kityongon wikab Attorney General isir arusit, isir tumdong'ung kokakopangan ak pastayang'ung. Kongoi, kot komi tebutiet age nemuchi nemekuye itestai itebenech. Ameche amwa kongoi eng Josephine Cheptanui, kamwa kole amen. Daniel Kemboi, kongoi, kemwa amen. Masi Cherotich ko kangikas ng'alechu ile iman, kongoi Masi kobirun Jehova. Kipkorir Ng'etich Branson ko kemwa ile fantastic teaching, be blessed so much, kongoi missing. Julius Arap Keter ko kemwa kabisa ileji sere kunotok akekonu eut ileji thumbs up, boiboiyo. Amen
kongoi missing Kiprono Kelvin testai. And then Luga Meli kokemwa ile amen amen. Trufena Kwambai kemwa ile amen. Masi Jerotich kora kokemwa ile amen. Ongetestai kemwa kunotok ak kekas ngalechu keketyige ak keketyige kobirot Jehova akotokotin kanetisiet nebo wikini nyone. Kongoi missing. Kongoi eng kokwek tugul chebo kasech eng oldo olomite. Ko rani anyun kebendi kinetigei akobo nyigonikab saet. Mami boriet neo missing eng ng'ony komugul neu boriet nebo sobeng'ung. Mau lugoshek chebo kawaida chekiname karik akeba kele kapkebargei ak emet age. Boriet nemi sobeng'ung ko boriet nekorom missing. Kimeng'isie eng ng'onyut necheng'e inendet neya kong'em sobonwekyok. Ako makat ketinye karik anan ketinye karnet nekimuchi ketelelse anan kekimitegei. Mitei yomsoshek konaishek tugul chebo sobenyo eng kila wakati. Mitei karnet agenge nebo luget nekim neimuchi kekirindae mesundeito, notok ko saet. Eng kasarwek chechang ko kikenisie asikobit yekikeron anan kekas tugun chekaityech kebe kecheng saet anan kebwat Jehova eng saet. Eng atkan kora ko biik anan matelik chebo luget tomaro ako mami askarik chebo luget cheteleldos eng sang yo anan kokenisie eng ko kole yeit boriet abacheng karikchuk. Mami askarik chekonori karik eng wuya kole yait boriet ibanemu. Eng atkan kora yo iwendoti ikere askarik cheribe emet. Ko mami askarindet neteleli amatinye karnet tomaro unless ko makararan metit notok kikisir asikorib emet notok komaimuchi koterter. Ko rani kebendi kekere nyigonikab saet. Kale nyigonik koteleldos kochobotin kotugul eng sait age tugul kotinye karik. Saet ko makit nebo let. Ko kaityem chun tugul cheimuchi iyai cheibwoti ile imuchi iyai asile yekakotemena chu nyiwechi saet koek a second option. Saet ko kit nekim nemakat ketinye. Kinyorchini eng bukuit netilil kanetisiet neo missing akobo biik chekikimit saet eng tilyanditnywa. Ako eku chotok kerkeindo nekararan missing ak kanetut eng acheket asikenai kele kiteleltoisono eng saet ako kitertertaitano eng lugoshek chekibwonchi icheket. Eng kanetik chebo rani tugul komeche sikomwawech akobo katerterik anan nyigonikab saet chemi bukuit chekinetigei. Yekinetikei rani akobo bichotok kokonech kakuyet ako kamanutiet nebo saet ak ole kimuchi kikimit sobenyo nebo atkan kora ak nebo tamirmiriet. So kotomo kebe Jumapili kotos mi chi nemeche kotes kiy akobo that introduction akobo saet. Eng yotok kora kokameche kora asomanwo ng'oliotab metit ale ng'oliotab metit kakinyorchini kitabutab tienwogikab kalasunoik kokimwa ne Daudi eng yotok. Tienwogikab kalasunet 116 komwae kolen achame Jehova amu kikokas kutinyu ak samutikchuk amu kikoepcho it akure inendet anyun kotasobe amu notok. Kale akure inendet eng atkan kora kotasobe. Ko ngebas betutab Jumapili nemwae kolen Daniel neyanat. Kingen tugul akobo atebet anan kingen tugul akobo atindiotab Daniel ak saet nekitinye ak kayanet nekitinye Jehova. Daniel ko agenge eng katerterik cheechen chebo bukuit nekimuchi kinetegei akobo kayanenyi ak atebet nekiyanat.
Kiesio Daniel eng muguleldanyi kole kiesio Daniel amitwogik chekibo laitoriat kole simaimurwongei inendet. Kiesio koe divaik ndaki biik alak kakekochi amitwogik chebo kaplaitoriat. Ko kimi tiemutiet nekio mising nekimuchi kondegei ng'ony Daniel ak kwam amitwogik choto lakini kole kiesio amu tilyandit nekitinyegei ak Jehovah ak kayanet ako kitelelot inendet. Kingen achek tugul atindiondonoto bo Daniel ak choronokchi kele kiberur Jehovah ichek kokochi ng'omnotet ak kokochi ng'ulotyet ak kakuyet ne inegei. Kotko kinaak icheket mising, kale kinaak Daniel ko ki chito neng'om mising amu kimitei tamirmirietab Jehovah koboto inendet. Kisich amet eng kipsengwet ak laitorinikab ng'ony. Kingen tuguk chekiyaakis eng Daniel. Kingokon laitoriat Nebukadneza ng'atutietab meetab biik tugul cheng'omen eng Babylon amu kimakomuchi komwachi inendet akobo karwatitaet nekikerwotito. Kekose kele kingokakekur kipng'omwek tugul kole tamandab komwachi karwatitaenyi nekikerwotito komaimuch choto ko kikon ng'atutiet kole kebar icheket. Ko kingokas Daniel kosom rirenet kobun Jehovah akobo ung'otietab karwatitaetab laitoriat. Kingokochi Jehovah Daniel karwatitaet kokong'ongchi inendet akobo karwatitaet notok. Komelen kinyo Daniel akolaskei kole ikere kaamuch anendet. Kit nekitai nekimang'une Daniel ko kisa inendet. Kikere kele kimi Daniel ak choronokchi ng'oi mising amu ng'atutiet nekikakokon laitoriat ko kingen akichek kole ngotko makimwochi laitoriat akobo karwatitaenyi ko kimitei ng'oi akot akichek sobonwekwak amu kitakibare akichek. Lakini kikere kele kindakakong'ongchi Jehovah Daniel kit nekirwotito laitoriat kotinyokomwochi ko kit nekinyonchi Daniel anan kit netai nekiyai Daniel ko kiwekyi Jehovah kongoi akolos inendet. Kateb sirindetab lesson eng akobo kole kiamune asikosa Daniel ak ne nekinetigei eng saoni. Kindakakekochi akobo kakuyetab karwatitaetab laitoriat ko kisa ko kiamune asikosa. King yotok ameche isoman kitabutab Daniel 2 koitet 20 akoi 23. Daniel 2 kosomanchi kokakonyor. Daniel 2 koitet 20 akoi 23. Okay, kanyoru yu. 20 akoi 23 komwae yoto kolen kiwol Daniel kole iberurot kainetab kamuktaindet koigeny ak koigeny amu nenyi ng'omnotet ak kamuktaet ako wale betusiek ak kenyisiek. Istoi laitorinik akoeti laitorinik. Ikochin ng'omnotet cheng'omen akokochin naet ichek cheingen kakuyet. Kairo noto saetab Daniel nikisa Jehovah. Kale ikochin ng'omnotet, indoi laitorinik akoistoi. Ko noto kibor Daniel eng yoto kole kitoror Jehovah ako kiwekyi Jehovah kongoi akolos inendet. Noto konetech kiwekyi Jehovah kongoi yekakinyoru walutiet anan yekawalwech Jehovah komat keistegei eng yoto amu kangesoi kokonech Jehovah kit nekakimokchinigei. Komat yekakenyoru kityo keistegei anan kelaskei kele kimnatosiek chok chekakiyai. Ako ngokakowal Jehovah komeche kitoror Jehovah akenai kele bo kimnatet age tugul Jehovah. Kibor eng yutok kele kikochi torornatet Daniel Jehovah kobor kole kimoko kamukenyi, kimoko ng'omnotenyi nekiboisie ako ng'omnotetab Jehovah. Kiibor eng yotok kole Jehovah kokonu ng'omnotet. Kiibor eng yotok kole Jehovah kokonu laitornatosiek ako Jehovah ko kim mising istoi laitornatet akokonu laitornatet.
Ko notok kora koborwech kole kingosach Daniel kobor kole walu Jehova. Koibor eng notok inetech notok kole kenai kele Jehova ko inendet nemi control eng tuguk tugul. Akobor eng yotok kole ng'omnotet ko makitinye ng'omnon age tugul nekimuchi kelasegei ko ki biik, lakini konu Jehova ng'omnotet. Ako kebor eng yotok kora kole kisich kaming'inet ne inegei eng Jehova, kenai kele Jehova koyoe kiy age tugul ako Jehova ko establisheni kingdoms ako istoi. Mami akot kobor kole akot Nebuchadnezzar ko kimakomi kiy nekimuchi kwai. Akot eng karwotitenyi kekere kele kitobot mising ko kingen kole kimitei powers alake. Ko eng yutok ko kakenai kele kingobois Daniel kora kunotok eng betusiek chekikaketambuan inendet, ko eng betusiek chekitestai Daniel kobois kekere kele kikikochi koek inendet nekitikoni laitorinik chekibo betusiek chotok. Kikere kora kele eng let yo kocheng choronok inendet kebar inendet, lakini kitestai ine kotelel eng saet nekiteleli, kikose kele kisoe ine konyil 3 eng betut ako melen notok ko kiriskeni sobenyi amu kichenge inendet kebar. Lakini melen kele kiwo Daniel apkounygei eng orititab konyi, lakini kikose kele kisoe inendet akot kisoe eng oret nekitogu nekere biik ako kisoe konyil 3. Kikityem kebar inendet ako makimuch kebar inendet. Kitestai eng saet kikose kele eng saet nekisoe eng kila ko kitoret inendet akonyit inendet ako kitinye inendet kongoi, komwoe kongoi eng atkan kora. Notok nekakonech akot achek kocherech kenai kele saet ko kit netai ne suppose ketiegei eng kiy age tugul. Ko long'enyo anan ko karik chekitertere kimnatosiek chebo oik. Ko tos mi chi netinye ng'olyo netesei? Yes, kami. Okay, basta sasa. Testai. Okay. Bas kameche atesyi ng'oliot agenge eng yo. Ngeng'alal akobo Daniel, kokere chito kouyo kimoko chito nekergei ak achek. Ngeng'alal akobo Daniel ak tuguk cheking'ong kong'ong'e laitoriat, kekwong'ei ak kekere kuo kito nememukoksei eng chi. Lakini ngetebegei kelechigei kiboisie tamirmiriet neine Daniel kong'ong ng'ong'utik cheking'ong'chi laitoriat. Kiboisie tamirmiriet neine Daniel asikobit kosa ak keng'ong'chi ak keng'ong'chi ung'otik. Tos imukoksei eng achek keyai tuguk chekiyai Daniel? Komwa tiendo nebo 80 eng nyimbo za Kristo kole tupe moto wa uhai uliowaka zamani, uliowaongoza wazee wa zamani chekibo akot Enoch, akot Elijah, akot Ibrahimu, tamirmiriet nekibi atkinye. Ngonyo tamirmiriet notok akomenyech keyai akot tuguk cheechen chesirei chekeyai akot Daniel, akot Meshach, akot Shadrach, akot Abednego. Tamirmiriet nekiboisie atkinye ko tamirmiriet neboisie akot akoi rani. Ngot kowalu Jehova sauti, ngot kiwolchi eng ortinwek chekisang tamirmiriet bichotok ak kewolchi sautik kwak ak kwai tuguk cheechen, kowalwech akichek Jehova eng kasarta nekimi amu tamirmiriet nekiboisie ko nekinyei ako Jehova ko nekinyei akoi rani. Eng notok ko challenge agenge nemitei kityo ngone ng'u akamwoe leson kole amune asikeyai Jehova tukchu tugul chu ko amu kitebi bichu ak kamuktaen egosiek tugul. Yekitebi ak Jehova egosiek tugul koyae Jehova tuguk chekikwong'e eng sobonwekyok chekwong'e chito kole tokoinye nitoni anan chi age neuo kakokwong amu kimnatet nebunu kipsengwet nekanyorchingei amu tilyandit neitinye ak kipsengwet. Amen. Kongoi. Komoche akine ates ale eng kebeberta nekakitoune lesson ak nebo rani notok kesomani ko kaking'olole keekitu eng tilyandinyo ak Jehova. Ko kokinetkei akobo Bible, lakini oret age nekonech kerikyi akotunen kowakta tilyandinyo ak Jehova eng oretab saet. Koteb chito kole une kapchi netinye boiyot ne kwandab kaata ako ii lakwet ako mandoi sang koyote mung'aret koibu chepkondok, koibu amitwogik, koibu kit age tugul, lakini matebut. Ngap ikose kityo kele mwoe ngolin kole atinye lagok ak achame nebo kwong'ut, lakini mami kot betut agenge netebut.
kou na akine lakwet nekai ibirtegei ko ikwan anan ko ikamet iipchi tuguk tugul isomesan iloksechi iyai tuguk tugul lakini matuguk mekatin malen kongoi mamwae kiy age tugul ikase kityo kole komwaita eng sukul kole achame mama nenyu ak baba nenyu lakini matuguk une tilyandinatak mi lagok che mutai birtogei kot koketkei amu mang'ololchi kwan amacham kwan komi akichek sigik chewendi kot kwa keringet amu makong'ololchi lagok kikotuptochi batai kou notok kikoborwechgei Jehova eng yaet ak tuguk tugul chekiyai ako kikoborwech eng ng'olyondenyi lakini makiibe boroindo keng'ololchi Jehova kong'etu tilyandinatak mamei amasobei ko kikonech Jehova oretab saet ak somanetab sirutik makesoman kityo ako ikilkilye ak itebi ikonor koek ng'alekab metit eng meting'ung singiwendi ibwototi kwae tilyanding'ung ak Jehova ole kinye kechomdos kesire baronok ko ngot kisirte barwet ipkolus isirte barwet ake ipkolus isire baronok ata amaiwekun chamanani kotos iman kototungei nangisir barwet ipkole sil kasir barwet komapkoweksei kou notok mache Jehova tilyandit notok ko kale tirindetab lesson bo kitabuni kikure Steps to Christ kole saet kou yo keyat muguleldo iyotchi Jehova ak kou yo keyotchi chorwet komache Jehova koek chorwet neiyote kit age tugul nebo muguleldong'ung tatyo koberuri kingomi Jeiso ng'ony ko kiboisie saet atkan kora kole kwong'e malaikaisiekab Jehova chechomei tugul korekta taitab Jehova kong'ololchi ak kolos kokere achek chekinyolildosi mising komakimake kiy simonotok u simet tuguno ingele eng kaplaitoriat ko tuguno ka president komi simet nekekure the hot phone ne wendi direct akoi president mami ole kebune wendi akoi ruminyi ako simonotok kowendi direct maname chi age ibwat anyun itinye simet newendi direct akoi bedroom nebo Jehova lakini kikotebi eng yo ipkonam kiburiet amu meboisie ako kwong'e biik mi biik chemine lainda eng olin chemoche koker president lakini itinye simet nebo inam kityo akot kowach eng olin akoname president straight ngo saa ngapi ngo saa tisa ngo saa ngapi kwong'e malaikaisiekab Jehova kole kiamne biik chenyalildos akotinye simet newendi akoi bedroom nebo Jehova lakini akikonam kororoktet maboisiechi ngotoretech Jehova. Wow. Ngamwa ng'olyot agenge kora. Ngisoman Daniel 1:8 komwoe kole ako kitil Daniel eng muguleldanyi kole maing'wanitigei ak amitwogikab laitoriat anan divaik chekiee chebo kap laitoriat. Kisom anyun bounindet nebo Kiptainik kole simeng'wanitkei. So ng'olyot nameche amwa eng yu kuye kakimwa akobo nyikonik chekikotoret Jehova eng saet. Kokameche konetech nitok komwoiwech achek chekisoe nyolu ketil saet. Ng'olyot ketil saet komwoe kole eng Ingereza yani ikonugei eng muguleldong'ung tugul ingen ile itindoi kasarta nong'ololdi ak Jehova. Amu ngometil koboru kele metindoi boroindo nong'ololdi ak inendet. Imutech koimutik chechang chekemeche Jehova kosorwech akotoretech. Kitindoi bunyot neoindet nemawendi sekondit agenge komabar chito. Kesoptoi ano komakitil tilyandit nenyo ak Jehova koek komonut. Singesobe an kebusi kemi eunekyik. Nito nekiyai Daniel mamach Daniel kotuyogei ak tuguk ako maywei laitoriat. Ako kikakotil muguleldonyi kosom korok Jehova eng saet. Saet nekisa ko kikochi Jehova walutiet ak nyikanatet kotelel eng taitab laitoriat akolech mang'wanitigei kocheng kiboitiot
nikibo kaplaitoriat kolech maame amitwogik chu. Ko ngomwoe kole maame amitwogik chu ako moe divai komelen kimong'une kutitab Daniel inegei, kimong'une komong'unet netindoi ak tilyandit nebo Jehova. Ko noton netoretech mau kikunye konik keterter kotomo ki biik chebo saet. Kongoi mising. Makieku ngotko makitinye saet anan makitiegei saet, oindet kotersereni eng sait age tugul. Ing'ete karon ilen korono boriet. Ko ngometinye saet ketegemeane saet eng sait age tugul koterterech. So ongetiegei saet amu noton nekonech nyiganatet ak kokonech kiterter. Mitei nyigonik akot eng betusiek chekimite. Kingen kele eng kisomane nguno nyigonik chemi bukuit chekinetegei. Ako mi nyigonik kora eng betusiek chu kimite che akot chebo saet che akot ndakitakesire Bible tamuch kesirchi icheket tos ibote chotok, tos ibote nyigonik chotok. Ko ongeeku nyigonikab saet, ongetunen kesa keeku chekitiegei saet eng sait age tugul amu makitinye kalyet yemakindegei kelutab Jeiso kila betut yaking'etye. Ko ngondoiwech Jehova atache mwalimu nerube. Kongoi Evelyn, kongoi pastaek chekakoteshi. Ngakere kokakotiny kora lesson nebo Jumatatu nelel ole isoitoi. Ko ing betutab rani kora kekere kele amu lesson nebo quarter ini kokokiker kele kiekitu eng uhusiano ak Jehovah's. Ko ikere anyun si betusiek chechang ngobit kiy nekararan ko ng'o neimwochini, ngobit kiy nekauit ko ng'o neimwochini. Netai ng'o neshikokase ng'oliondonoto kabit nekabichit eng muguleldang'ung. Tos mecheng'e chorwet neimwochini ilechini ikase, ibirchi simet anan ibur amu ngotko nekit yun ibur ilechi labatu yu. Ko ngotko chorwet neimwochini kito nebichi anan ko nemie ko kergei, kekerkeite yotok ak ole ing'ololdoi Jehova. Amu Jehova inendet amache kenai sikenetkei kele Jehova ne chorwet nemache koek netai. Ma Jehova nekebirchini simet amu matakobit chorwet kai. Anan kito nekata ilen walun chorwet ko matakowal, matinye answer, kakobichit kosir kimnatosiekwok nebo chorwandit. Kebe Jehova. Ko eng kitabutab Thesalonikek netai 5:17 ko imuchi koek ng'oliotab metit amu neinome kole 15:17 kolen kasoman kale asoe kotugul, asoe kotugul. Ko ngotugul kesoitoi ano? Kale saet ko itondonyo, kikinetkei akobo itondo. Ilen ile itondong'ung kou ne? Itondonyo sikeeku amu kimeche keeku itondab Jeiso. Ne notok neimuchi kisuldae kamugetab tuguk chechang cheime chelion. Ko ikere ile ngoek biteng'ung saet nebo kotugul. Ako ngisoe ko amune sisoe inye. Kesaa yeibutunyi kokemwa ile abo kipsengwet. Ako yotok ko ng'o nekemwochi? Kemwochi bounatetab ng'ony ilechi moboyu abo kipsengwet. Ko ingen kakatokomwa Eva kole nging'ete kocheng'in oindet, ngirue kocheng'in oindet, ngiwendi kocheng'in oindet. Akot chorwet ngap ilechigei kalya chorwenyu iman ako kocham ko chorwenyu. Kamwa kito nekaibin eng muguleldang'ung ko amu
ngong'ololdos ak Jehova ko iterterechi cheu choto. Kemwa kele amune saet kobo kamanut ko sikesa amu kebutuny imuchi isaa eng kebeberwek cheterchin. Amache kinetkei eng yu kebutuny amu mising kelen ngot eng kanisa kelen kai sait nekibutunye. Kiagere chito age nekiwo kanisosiek kokeroti kole soitoi ano biik kole kameche aker kokikokerot kanisosiek chechang kole ngawal net Jumamos komi akot en lesson nekikale bain ososoman kotko kisoman chito kole bendi biikab Seventh Day kale kikilechi mewe Seventh Day amu bune batai kobendi kanisa. Ko ngesa any yu iker ile kibutunyi amu makiwo chito kokerot kole ngebe Seventh Day akoi komite wakati nekelen ongebutuny kesa. Ko kesa ko kabarunet agenge ilen i Jehova akwa lakwet, a lakwetab Jehova. Ikochin muguleldong'ung sikobit konyor kimnatet akitoche Jehova konyo imite kou yemwoe eng kitabutab Zaburi 91 sikobit konyo Jehova akotekten. Ko akot yekisoe kimuchi kesa kebutunyi kora, kimuchi kesa ketepche ng'ony, kimuchi kesa ya imuchi akot irue eng kitanda. Amache amwa ale ngap komi betut age nekang'et mamuchi akot abutuny amite kitanda akasa. Anget ale ngokaiwe kitanda kolen borto kaimach iru. Akot ndameng'ololi muguleldong'ung kolen borto kaimach iru. Ko ngap kokorobenen ruondo karon ing'ete ile ame. Mengen ile koibetyo ruondo. Ko ne sikoi ikere ile mising kararan ngibutuny ko ikere ile sibutuny sinye abwoti ale akot eng sukul ko kicham kebutuny. Kebutuny koboru kole mitei ki mwalimu neo akikochi Jehova kebutuny inai ile Jehova neo eng ane. Ki age tugul sikwane sosobe ko Jehova. Ko ikere eng yu katikeng'alale akobo Daniel nakale kiwo maiywei Daniel kosa matiny kakekon amuri nekingen kele chito nebutuny nemabutunychi laitoriat kebore. Inywe Daniel lo koitet 10 amache amu mi koitosiek chechang chemeche. Ko kibutuny Daniel konyil 3 eng betut. Matiny kokakemwa amuri kobutuny akosa. Kale kieku eng bitet kokisa Daniel. Iker Jeiso akine komite Getsemane. Luka 22 koitet 41 ko kiyai ne Jeiso. Ki neimuchi koit yoto Luka 22 koitet 41 kolen akiistoegei ichek yekiistoegei ichek mwasomanwa Kale akiistoegei ichek ye ngami kakateri Kale kiistoegei ichek yeitei koitan kewirta akobutuny akosa. bas mairo kale kewirta koites kowendi koloit kole kokaistoegei ichek akip kobutuny akosa. Ko Stefano ko kibutuny kora Stefano kosa. Boisionik 7 koitet 60
ako kisaa kole nyoche kat ichek matiityi matiny ko kikibare Stefano komaker kole alyon inye eng sobondanyu lakini kosaa kora iker ile kakisoe akot ndaret kakoretitit ngongwanit ipkotianit komeutie Jehova amu ingen Jehova sobondang'ung ne chorwet ne nekit eng boisionik 9 koitet 40 kokutuny Paulo kilene ma Paulo Petero amu asikosaa ibwat Dorcas ne kikakorut Dorcas ako kinyokokutuny ako kiit kokochi Jehova kamuget melen ile ki Petero nekimuch lakini kikochi kamuget nebunu kwanda Jehova koking'et Dorcas. Angebe boisionik 20 koitet 36 kenyoru Paulo kokutunyi ak boisiek komwoe soisere nenyin nebo kolen yani makoi toker tokenyu yeibata yu ko ikere ile kakiro kele kakisoe akot eng kimaswek cheterchin ak cheterchin iborwech kole kekutuny kokonech kekochi Jehova kamuget kekoite kele makimuchi iboru kole kitindoi yani kamugetnyo anan kimnotenyo kobunu Jehova makitindoi kamuget amu ikere angot Jeiso akine kokiib kokutuny kokimwa Jeiso kole ndaimukakse kosirto kikombani lakini yemaimukakse ngwang makeng'ung Jehova ko ikere akot acheket kokinetegei yoto ara anyun ko yutok kakenai kele ketonon eng saet ikere ile Daudi akine ko Daudi kitepche ng'ony ale ngiwe Samuel nebo 2 koite 7 akoi 7 koite 18 ko kale Daudi ako ki laitoriat ko kiteb ng'ony akosaa koborwech kole kakaimuchi akot kora isaa inyoru Jeiso yekiibut ngin Marko 14 koite 35 kale kibutyi ng'ony yani no kilen eng Kingereza prostate yani ko flat kotinye ng'ony akosaa ko amune ikere ile Jehova komelen ile mache kole ikutuny kityo amu mi biik alake chemaimuchi kokutuny ako ngitimuchi iwendi yemite biik chechang ngele iwendi ngimi airport kochang biik ngap iwe airport ikere biik chesirtote yani nafasi neitindoi kosirin age yani akot tikikyet kotinyegei tos ilingoken akoi koyosirte anan ngiwendoti iker ile Jehova kongoi kararan yani ole iker tulwet iker ketik kou nguno kole kimite achek sai kong'etyo ketik kotaptan kole tinye kong'etyo alake masokek chetoune katoune mauek kochang'ai kalelakitu inyoru nebo sokek chemengechen chekarut ilechigei Jehova yani yoindet iman imwoe kongoi iwendi lagok ilechi lakwet kongoi amu ketoreto amu chechang komakibwat kemwochi lagok cho kelechi kongoi amu katoretin ikere uo kamakat koyai imwoe kongoi ako ile imwochini kongoi Jehova amu katoretin imwoe kounoto ikere ile asikobit inyoru itondo nakakimwa koek biteng'ung nemangchongon kisoe amu kabit ki nekabichit anan kolya ara tos kiyai ne anyun asikobit kinetkei koek saenyo koek bitet ne netos iyai ngot kokocham ko ngap inget ngap kou boisiet ngibijunu komaisaa rani ile mutanyasa kang'et karon lelen ing'et koichelewan ilabat ne neyoe amu sinai iwe koek bitet ko
kotinye uhusiano ko chorwet no ilen ngolyo amwachini chorwenyu. Tos ne netos iyai asikobit inai ikutuny eng saet eng kong'ung, eng kanisa, eng ole imite? Tos ilen mamuchi asa akutuny eng yemite biik amu ngap iwe hoteli kochang biik. Tos iamisie amabwat isa? Anan ikere eng kapkasi ko iamishei amu makat ku kesa anan iibu yani ng'alekab kanisa. Iyoe ne? Inetegei Daniel nekisoe matiny kokakele kibore chito ne kakenyor koputinjin Jehovainik chechwaket anan ama laitoriat. Ko yoto ikere ile uhusiano neng'ung'et sikokimit inetkei koek kawaida ne neng'ung'et. Nging'et ko saet, ngiwendi irue ko saet, ngiamishei akot ngiwendi eng oret isa imwachini Jehovah. Ako saet imuchi isa akot eng tiendo ilosu Jehovah. Isoe amu ikere tuguk chekeker akimwachi Jehovah ilechi akot Jehovah akine komuchi komilin irori amu kong'ololi tuwai chorwet sinyen ororie ako oritosi tugul. Ko Jehovah tugul kokase ibwat Jehovah nekale maut, ingen akot kole rirek kokotia ako kakonori. Ko ngoek bortonyo nenekite Jehovah sikot kokimite Jehovah. Ngoek inendet nenekitchinech akirikchi Jehovah. Itou eng betut age tugul isoe akiwendoti ako ikere ile kasaet kowolin ngotko bo aeng ketebe kiy kelen tebe ano. Ko eng betutab rani asome ane Lilian ak inye ak akwek keek betut nekitou koek saet nemimi muguleldonyo, neibu muguleldo nekutunyi. Akot ndaya maimuchi kokutuny bortonyo, ko ngokutuny muguleldo neebeit ong'alal ak Jehovah koyebit ile kene Jehovah eng betutab rani. Akochini Jehovah bandanyu. Kongoi Jehovah amu koing'eta akisochi kong'ung, lagokuk ak ole iwendi kokonin Jehovah kamuget akoborun kito nemakat amu sisobe kotinye maket Jehovah neyoe. Ko amache abekyi yotok anan atonone yotok ko ngotko tinye mwalimu age tugul koteshi amatach mwalimu nerube. So kameche kongoi Lilian kainetech ole kiteptoi kesoe amu mi kekutuny, mi ketelel, mitei rue, mitei wendoti, imuchi isa Jehova. Amami mwae Bible kole ngiro nekaikai. So kanekakamwa kole kekutuny ko kebor kole kekutuny keming'in kei kabisa amu meimuchi kebor kole kekutuny mbele nebo Jehova kobor kaming'inetab kei. Ko ngimuchi ikuti kopiyo ikutunyi ko kekochi Jehova tuguk tugul. Kale ngikutuny sai koyok Jehova kora malaika. Kale ngisoe koyoku Jehova malaikaishek kobwa. Akai declare sai yo ilechi yoindet makibendi tuwai ra. Mamite kimastang'ung ko kangideclaren ikutunyi kaikochi Jehova kamuget tugul. Ko ang icheket chemaimuchi kokutuny komi oret ikutunyi muguleldang'ung amu kaming'inet kit neo eng yotok ko kaming'inetab kei amu kangikutunyi ko kebor ilechi Jehova neng'ung torornatet, kimnatoshek tugul ko matile kiy kakonin tuguk tugul amu kangiite ng'ony ikere ile memuchi kiy age tugul. Ko kit nekararan eng saet ko kit neking'ololchine Jehova. Ako kit nekararan kangikutuny karon kikochi Jehova koboun eng tuguk tugul eng boisionik tugul chekiyoe. Ko kit nebo kamanut mising amu chorwenyo inendet. Imwochini tuguk tugul. Kito nekacham ko imwochini akot tuguk chemengen lagokuk, chemengen manung'otiondeng'ung, mengen kwondong'ung. Amu siri chekuket tugul imwochini chorweng'ung neimwochini tugul ma chorwet sinyen chorwet sine kotinye chorwet age kora akine neimuchi komwochi lakini imwochi Jehova tuguk tugul chebo oriting'ung chemeiywei cheimwochini kabisa ileni rochu
akongen amu lakwenyi kongen kole malen kaat kiatonon Lilian ni kongen kole lakwenyu netinye nemache kebendate tuwai akokasun saet Jehova eng sait age tugul. Kongoi. Kongoi Evelyn. Toche mwalimu nerube. As kongoi eng kanetik chekakondoi konetech akobo saet. Nyigonik chebo saet. Kakinyoru ngukele ngaliet agenge nekengalali ako nekit ko ngalali keketyini kikimiti ngaliatab ketebi eng oret age tugul eng saet ak tilyandit ne nekit mising ak Jehova. Ngiro akobo kiboitiondo nekikure Enoch ko kale kiwendot ako ngalal. Nito ne kokonech ko metit nebo kanetab kei. Ketebe kas kele kangosir sirindoni kole kiwendot ako ngalal kotos kiwendot inegei ako ngalaljigei kityo. Nginyoru chito nengalalchingei kityo ko kibiyo. Ikele kokonam miywek anyun kolian kongalal tanam kityo ngon. Ikele kowirtoi eunek ngalali kele mi ki ne kasoro. Tos kangalal sirindoni kole kiwendot Enoch ako ngalal kokakoik biyo kele achicha. Kiwendot ako ngalal ako muktaindet. Eng oret ne inegei nekibendi kinetigei keker kiboitiondo nekale kitiegei Jehova ekoshek chik chechang chebo sobenyi ako eng let ko kikimut akot amairo meet. Kokone ngaliot nekale eng kitabutab Taunet 5 katineu 22 akoi 24. Kala kibendat Enoch ako muktaindet eng kenyisiek 300 yekingokakosich Metusela akisich werik ak tibik. Kebeberta netai ko kale kiwendot kenyisiek 300 ak Jehova yekingokakosich Metusela. Kenyoru kit agenge nekale kale ak betusiek tugul chebo Enoch ko kenyisiek 365. Lakini kale kiwendot kenyisiek 300 yekingokakosich Metusela akoi tun kemut. Keker tilyandit nekitindoi ekoshek tugul betut age tugul, betut eng betut Enoch koboto Jehova yekingap kosich Metusela akotestai ak Jehova akoi ekoshek kikibo kimut inendet. Mami akot betut agenge ne kakile kingap kometo ngap kole chito kera anyun ngorek anyun ngawirta kutit kabisa akaisto rak bukuit pou sikirogei kele ngo. Mami betut nekiit Metusela Enoch kito neu notok kole kanyorek rani kipsengwet asingetuiyo ak bichu konai kole ngo asinyokoyai kolach kokeny. Kristianindet komawendi komasi ak komasi, tononi eng imanda, tononi eng kit neingen akongen kole tiegei eng ekoshek tugul. Kitiegei Enoch Jehova, kibendat ak Jehova eng betusiek kila betut eng kila nemwoe chitab Kiingereza kole consistency. Kie consistent, yani mami betut nekibesio ak Jehova. Noto nekameche amwa nwakindo. Mabesio eng tilyandit ak Jehova ekoshek tugul. Nito kokone cherset akichek kelechigei. Tos kiune eng atebenyo ak tilyandinyo ak kipsengwet. Tos ngap komitei betusiek cheikere ile kaikanyun aelgei korok nitok siketuiyo ak Jehova tai. Iwendi koto ngimite ile kanya kero ngumakere chi ngotobole nyu ketuiyo ak tai kamuktaindet amu maendi Jehova orengung, lazima iwe oretab Jehova. Iwendi kotile kanya ngawa nanyu korok siketuiyo ak Mungu tai komamitei kaitil rogoet nebo tilyandit inyendet ak Jehova nebo ekoshek tugul. Kongetil rogoet asikinomyo ketile kinomdos kokakobet kito nekikure consistency nenyalunot omite kotugul ak Jehova koyekibendat kiboitinichu netakinetkei kiboitiot Enoch. Kale akiwe kaitet 24 eng yoto kasomani Taunet 5 kaitet 22 akoi 24 kokakit 24 kole akibendoti Enoch ak kamuktaindet akimatokotok amu kiimut kamuktaindet. Kiimut kamuktaindet Enoch eng bandanyi tugul nekibendat ak Jehova ko kiekoyonin ak kikimut amatokomuch kotokotok kokeny amu kiimut Jehova.
kokone jas kele jige getebege gele kagobarwe netai ko kitiliande ne matilak ak Jehova ketebege ne boeng kele kingele ka benda tiji ak Jehova ko agimut nyegasiege ki kateben ni kityo ka benda ak Jehova kityo ako ngalalat kela jija kimengishe no kuye kimengishe ko takaje kitindo boisionik cheuji kitindoi ngoto kiba timbarenik ngoto kiba by family kegas kala gisi lagok ata kala gisi weri ak tibik kosi meto sela lagok kitindoi kora akije tos gisi ko meto awendo tingawanin aja gisi ako kwanda nebo lagok chik ako manongotiot nebo osotioni ako mengis ko boyot nekirib konyi ako tiege Jehova ako borji Jehova konyi akiwendot ak Jehova angon ga kitindo boisionik chebo korik konyi kokone challenge agenge akichek kelechigei yekimitei ak ketindoi boisionikab korikyok kotos kerej nitok kele makitmi kakokerej boisionik kotko makimuch kengalal ak Jehova kotko makimuch kebendat ak Jehova amu makitinye nafas kolejech sirindoni ke busy koma excuse mamune boisionik chebo kabit boisionik chechang korikyok kele chang boisionik koma amune notok kele matikenyoru nafas asobit ketebi ak Jehova ak kengalal ak Jehova kale Enoch kale ko kiwendot kale makitindoi tindia no missing akobo Enoch lakini kale kit agenge nekingen akobo Enoch kokot eng kwenutab boisionik kitindoi chebo korikyik chebo konyi sore ko kiwendot ak Jehova ako tiege Jehova koboto konyi eng notok ko akot akachek ketindoi boisionik cheuen ak chekimen lakini maamune notok nekone chamchinet ketegele makitinye nafas kebendat ak Jehova kale siretab lesson mamache kipsengwet keeku biik chekikure hermits anan ko monks mite dinishek alake che kale makoi imuch otuyegei ak ongalal ak Jehova ngotindoi boisionik chemitei chekaimen chekerin katikatini ngileni ile ngu katoendi imbar asikengalal katoendi imbar ile ngo mbar korok sinyikengalal ak Jehova baadaye imete Jehova ak iwe mbar anan ile ngu kami safari nekawendi kamiten ko boisionik chabo kotugul ilechike korok sirutik chu kisomani chu komatinye nafas ngotebi sirutik ngotebi saet ero lakini kale mamache Jehova kengetin kekerkeit tok biik cheu chot amu bichuto chu ko ngabikere kolen kakibe kebenoshek kemete boisionik eng kurgat koba akot kebenoshek ala kakibe kebenoshek esa amu boisionik chebo kurgat oli kokere kamuktaindet kobeb kosa kebenoshek ko ngap koit ka kokakobe ngalekab saet kayai boisionik kenyit agenge kobeku kenyit kele bas kait kasarta nekebe ketuiyo ak Jehova kora keba kebenet anan keba ui lakini akoshek tugul chu komami ak Jehova amangalalos ak Jehova kele makimeche okerkeit not kimeche obendat ak Jehova ak isa eng kaminginetab kei ak eng kotugul imitei eng kwenutab boisionik chekimen kou ye kimitei Enoch eng kwenutab boisionik chekimen ak nyikanet agenge nebo saet ak kiwol sautikchik ak ibendat ak Jehova kale tos ngabinyoru chito newendi neikarab koek boisietab Enoch ko kitongindet neitonye karik ngiwe kotisirte eng chebo kali yobo Eldoret kole eng chebo karik kityo tang pire age tugul sabriet nyi kopire ne karne kopire age jin jemerengit ko jemerengit ko jebe age jesigirit kitonye len kityo tang ko imena ko ero ngijindo kos kole Eldoret yo ilongune abab karon si tokoste kole ko chemene kitongik cheitonyi ko ketebe kele polotit neimito to netenoto no ko chito age kolen mamuchi akot asa amamuchi akot amwachi Jehova polotit neten kose muokse ngano kole sirutik chetirilen kou ye kiu Enoch ndakimi Enoch akwae boisietab kitongik neu noto nabo karik neitongse akopole koimena koech ko kibendot ak Jehova kora magonu excuse kasingung nebo kitongnatet nebo kitang karik nebo kochei anan kochei mashinishek ngole boisionik koma excuse noto kele mete Jehova korok asikobit
inyoru nabas ba silence anan nebo la si sasyo ngala Jehova kala ko cheche garik anan ko cheche gitong kala ko kasarta notok naganyor kala inde Jehova orit notok asikobit toben natok tugul amu inende gonin kimnatet ne boisione jotok ak koboru nduguk chigei englet komwa kole Romanik 12 ngoiteni ko 12 kala boiboitu eng kamuktendet omuite eng nyalelda ogilchinige saet ko tugul mamwa kole ogilchige saet ne wanet agenge kala ogilchige saet ko tugul omuite eng nyalelda ak oboiboitu eng kamangunet kitindoi kamangunet no angan kan kibune uinwek ak nyalilwogik ak kaimutik chebo chi ko tugul ko wajek ko kale kitindoi kamangunet kibaibait eng kamangunet akimuite eng nyalelda akikilge ko tugul eng saet onginetege kiboitiondo ne kikure Enok amu kitindoi kaimutik ak kitindoi nyalilwogik eng sobet lakini nyarunat keker kamangunet wikiro kiboitiondo ne kikure Enok ako nyarunat kikilchigei saet sokoek nitok ngalalet nekingololi ak Jehova kimni ak keyotyi sobonwekyok Jehova ak nesire tugul kero tuguk cheyoe Jehova eng sobonwekyok nekonech kengetin kekimekitu eng oretab kayanet kale kisoe eng sait age tugul ak kesoe eng koi tugul amune asikokonech Jehova kole kesoe eng sait age tugul ak eng koi tugul ko amu mwoe kitabune boisionik boisionik chenokab kalosunet ngire chenokab kalosunet bokale eng 39 koiteni kotisap kobode kito nekale awendi ano aistoege tamirmiryeng'ung anan amwechini ano ole memi kebar kole mi Jehova ola tugul so mawile kityo ngon asoe eng yo amu memuokse basak masin amu makase Jehova kase Jehova sautikuk eng koi tugul ole imi amu mi Jehova ola tugul kale ngatokoste kusengwet imi oloto akot ngaite itoken yu eng oldab chekikobek kero imi oloto kale ngoit kebebaikab karon akawe atebe tabanwekab nyanjet kondoiwo eung'ung akot eng oloto ak nemo eung'ung nebo tai ngotamwa ale tuchome sundeito iman ak ngale koek lapkeiyet neyema kemout ko akot mesundeito komaungenengei ako ilu kemout kou bet kergei mesundeito ak lapkeiyet eng inye kebor Jehova komi ola tugul amami kiy nekeunge Jehova so ile imite nyanjet ingony orit imite soet barak ibune ndegeisiek imite olimbo mbar imite akwoti ak kituga imite ole imi safarishek chiwendi kokale mi Jehova ola tugul nemamite kiy netos ile rani kakerin asimengalal ak Jehova nengunget ilonye karit iwendi safarit karon isa Jehova yeiweksei ile Jehova kongoi yemi bandang'ung tugul isa eng saet nebo silence nebo sisak eng oritab sobeng'ung kale bo komonut kora saet neing'ololi ikaskei ngap komi saet ngisa saet neisoe ko tugul nebo silence ama naisoe muguleldo ko ngap komite nemamong'u komie so isa eng muguleldo ak inyoru kora saet neisoe ing'ololi sikaskei ing'ololi inye neing'ololchini Jehova ko yeikaskei komau ng'alek ikase ile kong'ololchi anyun Jehova ako tomo amwani ko kasak ak ikas ile internalize koingen sobeng'ung so ib kebeberta nebo saet nebo muguleldo ak ib kebeberta nebo saet neisoe kokasak ak ib kotugul kebeberta nebo saet koboto kong'ung ak lagokuk atya iker kimnatet nekonin Jehova nebo tamirmiryet iegu nyikonin anan nyikanet agenge nekergei akot Enok akot Meshach akot Shadrach ak Abednego tos mi chi netesei
Bas, ameja atay mwalimu Narue. Kongoi mising Karamaru, kongoi ing ngalale na kay ngalal at biik chekaundo Lilian ak Evelyn. Kaumwoiwech akobo nyiganatetab biik chetai. Ing biik chetai chekiterter ketindoi baornatet. Ngisoman kitabutab Ibranik 11 komwoe kole oronju biik chebo kayanet. Chutok nyigonik chebo saet. Anga siwe listitab biik chekikoterter konyolu iegu chito nesoe. Saet ko oret agenge nomwoe Kingereza kole qualification mark nekonin boroindo imwa ile ing'o akei ne neimuchi iyai eng taitab Jehova. Ne baornatet neimuchi iyai eng taitab Kamuktaindet eng sobet nekikokonech Jehova. Kanging'ololwech Aramaru akobo Enoch aro kenyisiek 300 chekiwendot Enoch ak Jehova. Abwat kenyisiek chuk ale tomo ait 100, tomo ait 70, tomo ait 60. Ko ngibwat kenyisiek kuk angot chito netindoi kenyisiek 40 ak ile ii tebi chito kenyisiek 2 kong'et, kotebi kenyisiek 3 kong'et, kitebe kanisa kenyisiek 10 lakini kikoichokan nebo kong'ut. Takioktoi ile sere kokoitoreto ngot awo olda agenge. Enoch ko kitebi kenyisiek 300 ak Jehova. Kito nekitoret kangisoman Aramaru kokale kitoret epchinet kiepchi chit Jehova ako kasit Jehova eng saet eng konunetabkei nebo muguleldo ako tech tiliandit ak Jehova. Kimi Musa ingisoman eng Ibranik 11 eng nyigonik chebo kayanet komi listit Musa agenge eng nyigonik. Kale kikesich Musa eng 11 Ibranik koitin ko 22. Komwa ng'oliot kole kiuny 23 kiuny sigik Musa eng kayanet eng arawek 3 chekikakisich inendet amu kiker kole ki lakwet nekikararan akimwa kou ye kimwa ng'atutiet nebo laitoriat. Kiesio Musa eng 24 eng kayanet makikure weritab cheptab Farao. Ngisoman atindiot nebo Musa kekere Musa ko kiboitiot no kikur Jehova kong'ete komining kasich kamet akouny kamet arawek 3 korok amu kikakikon ng'atutiet kele kibore lagok. Kong'et kamet kobwat kotoret Jehova kosae eng muguleldonyi kole alyochini lakwani sikoek baoriat eng kwenutab lagok alak. Kochob kitonget kamet, kitonget nekimal simatiny beek. Kwamurote ainetab Nile kotonkyingei murot tai anan murot katam anan ko Cherongo kokakobek arawek 3 ko eng arawek 3 eng lakwet kakochuchun akakokas kamet kole tos lakwani ko tos kokimit ipkonde cherungut akobur kosub ainet mutyo ko mutyo kokere lewetitoi kot komi cherungut nekaker eng ainet nerote lakwet ipkonamei akomanda lakwet kunoto kotorchi nekikale Jehova yun mi tibikab chebo Farao cheunigei ako kitorchi lemi konda netos ker kounigei lakwet kokero ainet koker kole ne koroin yoni. Komwa sirutikab Jehova kole eng kandoinatetab kamet nekibo Musa
amu kikure kainenyi Musa amu kotochi chebo Farao. Kainet Musa ko kikimangun kikinyorchi beek. Tache kolenji kemwoe kilen kimi bei. Ko kimi bei ni ko katoret ko kamut Jehova komangune beek akoek lakwet nebo komonut. Kingoet kakoner mwoatin chot. Konam tilyandinyi Musa kongen amune. Kiesio koyan kole kikure cheptab weritab cheptab Farao. Mi amitwogik, mi menotet age tugul nebo laitornatet. Somanet nekisoman Musa, tuguk chekinyor, borotet nekikararan, ng'omnotet nekinyor eng sukulishek chebo Misri eng betusiek chekiche. Koker kole akiboityo no kiyokto. Ko kito nekitoret Musa ko kinet kamet amu kakong'et kamet kokeny eng yu kotoret Jehova kamet eng ng'alalet sikobit kotoret chebo Farao nekakonyor lakwani ipkoripchi lakwet kokeny koek cheplakwet kamet. Ko ngoiku cheplakwet kotokonyitat chego kinaikchik sikobit kotoret kochuchuni lakwani akochomchin ng'olyot eng saet ak kamang'unet akoi tun koner lakwet. Kenyisiek chekinder lakwani komite kelutab kamet ko kikinet lakwani tilyandinyi ak Jehova nemite kipsengwet. Ko kingakoet Musa ko kitindoi tupchosyekchik. Kitindoi Miriam ak kitindoi Harun. Harun ngisoman kitabutab Komong'ut somok kaitetab 15 au 23. Harun ko agenge nekikiboityotab Jehova. Inendet ko tisindet nekiboisie eng kaptisindet ako kiweri neo. Ko amu kikakur Jehova netupcho ak Musa ko kitindoi chepkamet nekikure Miriam. Miriam ko agenge kora nekikikochi Jehova ung'otiet koek mautiot akoek inendet netoreti tiendo eng sautik chekisoe eng kwenutab saet kotomo kesa. Ko amu chepkametit neo nikio eng Musa ak Harun ko kikotoret Jehova lagochu chebo kapchi Harun, Miriam ak Musa sikoek kiboitinikab Jehova eng kotab Jehova. Atebet nekitindoi Harun ak atebet nekitindoi Miriam ko kiter kitikin amu Miriam ko kimotindoi kiy nekuyo kisoisoi. Ko ngobit kiy nekang'wanit koker kole katangoi netupcho kotos kochup anan kolechistege. Ko kitasirsirgei korok Miriam ak tupchenyi. Eng atindionwa koboru kele eng sobet ko kiboitinikab Jehova ako tilyanutik ako lagok chetupcho chemite kot. Maker Musa kometo tilyandinyi ak Jehova. Maker Musa koek kiboitiot Harun anan kiboitiot Miriam nekimautiot ko chi neter. Kesa eng muguleldonyi sikobit kokon tilyandit nekimite kwenutab chekitupcho. Tab komi boriet nemite chetupcho, chepkametisiek ak tupchosyek chemakikotigei. Amu kabit bunyondit eng ichegei. Ko ngisoman atindionde eng kitabutab Harun, ko Harun ko king'et Harun komach komas kamisetab Jehova. Akonam kanamonik chekimunaok chekimi itikab chepyosok kepel sikobit kecheng kanamwet. Kanamwet amu kapkokagei Musa eng tulwet eng kamisetab Jehova. Kele kikwono kikotar Jehova, kikotar kokes boisienyi ak inendet. Onget Harun eng yu kole biik Harun tangoi. Ruju munaok, kende munaok yu kepel komong moita. Kemach kesa kanamonik choto. Ko kingakwai kanamonichu eng muguleldo nekibo Harun ko kimach kotwa muguleldo Musa. Lakini Musa koweksei ko kinerech chobo tilyanditab biik. Kekere kele kit nekiyaak eng taitab Jehova
ak Aaron ak Musa ko kikochi Musa eng ng'wonindo nekikonyor nakergei ak nebo chitondit age tugul konyor muitaet ak konyor katerteret amu kiito nebo sauti. Ko ngiwe kebeberta nebo Miriam ko king'et Miriam komach kolelchi netupcho kot konam miendo nebo mogondosaik anan kinam kochek chekanam borto tugul nekililit borto amu kosirgei ak netupcho. Ko eng kasarta nekitoret Jehova kosom Jehova kosom Musa kamuktoindet ketoret Kenya chepkamet. Tuguchu tugul ko kebor kele Musa ko kiboitiotab Jehova, ko ki chito nebo saet. Kingen Musa kele kiwirta siarit eng taitab Farao kowalak koek ndaret akolokoi chumbo chepsogeinik chekimite emetab Misri. Musa ko inendet nekilei lagokab Israel oeny arwetab kejir akonam korotik isetu kotukikab kurgotik. Mondoe Jehova rahani ing kembouni kemande. Musa itkai nekawo uno siarit akoro kikinye nekikewirchi ka Farao koyate ainet nebo araraita nebirir sikondandae lagokab Israel koba bitonin ing kamiset. Kitoret Musa saet. Agoi kobendi lagokab Israel komite ong'atet kele biik kakibegu kimeche beek. Kole Jehova tokyi rwandet eng neregek ak nyigisindo nebo biik kokwer rwandet Musa ako kimong beek akoe biik. Mati noto ko kisom Jehova akotoret Jehova Musa simalel. Kwa tulwet barak kekochi ng'atutik 10. Koit betut nekakotebi lagokab Israel kokwomis kole kokeng'etyi kitunguik ak chebololinik chebo emetab Misri. Kimeche amitwogik alak. Korobon emet akowaskei nyanjet kowir taok chekibo ainet. Komis biik komang'une serunekwak. Kotokorire Jehova. Musa ko kinyor tilyandit eng inegei nekitech kotebi kamuktoindet sikobit kosop eng betut kondochi biik chemasikunotin. Tia nyigisindo nekitindoi eng kanisa eng kasarta age. I boiyotab kanisa anan ko i pastor. Kotab ikere kaniset komakokasin chi ak itieme itoret. Kichubin kimwoitoinen ng'olyo neya. Tos itilil ku Musa nekiker inendet tilyanditnyi ak Jehova kobo komonut kosir tuguk alak. Ako kitoret saet nekikutuny muguleldonyi. Maker beshet nekitindoi ak tupchenyi Aaron. Maker tuguk pichindo nekimite kwenutab chepkamet. Maker nyalilda nekitindoi lagokab Israel. Nyalunatet nekitindoi lagokab Israel. Wakat nekitindoi ak nyalilda nekitindoi. Ako kisom Jehova kotech tilyanditnyi ak inendet eng betusiek tugul. Kot kolanda koker Jehova kole ikere emetab Canaan ako kiru kiker eng konda kityo. Ako nyokoendi kiboitiot age Joshua sikobit kolanda lagokab Jehova. Nitok kokono anai ale kamisetab Jehova kobo iman. Kimi luget eng banda kou yekimi Musa. Matilak tilyanditnyi ak Jehova. Ako eng muguleldonyi tugul ko kirib kamiset nebo Jehova eng muguleldonyi sikoterter. Angot akichek kimuchi keyai kunoto. Tos mi chi netese ng'olyo? Kameche atesyi ng'olyot agenge pastor. Woi. Kakiro eng yo Musa ko chitab kamuktoindet nekindochin biikab Jehova. Kangobit ng'olyotab Aaron ak Miriam ako nam mogondosik anan kochek chekamwa pastor kole kinam ichek kochek koteb lesson kole tos ne nekitabitu ndakimanyo Musa koryo katikati nebo bichu ak Jehova. Kero ile kiryo Musa katikati nebo Miriam ak Aaron ak Jehova. Asikotektaege inendet kito nekatabitu kosir. Ama ikaikai chi kolecho ye kaikai Musa kaikai nyo kwenutab Aaron ak
ak Miriam ak Jehova si kai Jehova kwa niaba na bidu lakini ako inena gilele ji inena ga sa wonin do daga ji aga na na ginye delen ko ga sa skoro ko na mo gondo se ko je ko ga smart ka ga ling tango no yero ko naga ta leno ye bi ko ngo ga smart bidu ko ju ngi to la pap ako le jo barire yero ako ga si Jehova sauti ki aksa mutiki kwa niaba na baro nang Miriam agi nyeje ko we kwegita genge ne tia ko ke kristianik kagai gaet ne goy kinyoga ne ko bona ye kai ba ke nyoje ga ti angai kristiani ni nyenda ka me gere la ga nyalo inyoga ko kristiani ne si bar tek sombo ki kai kristiani ne daga tagi gen ki tiongan of ngal ya tam nya tap kat ki to genin gole pem agi le ga nyoje ga angon da ga le lun ga ne tia ko man nyalo ki kai ko ger ko bay tion tan gure musa magi kai lakini gi tero mere nenda ta go jom ka te go le jo ba menga du kya bi jurire nyaru na ko gi pi te gi bi gap Jehova ko e gi sa ga to le ko go ne gim na te Jehova ay nda mirien ni ko go ne Jehova go ke ro gi no ne ngemi te te andi ta Jehova ko go ne ke ay nya tap ka ago ta magi amagi so me amagi kai lakini nyo ne ge ago gen in nyaru na ke sa jala nyornat ke nyoje gata lagi nyornat amu sa utik kyo kutinya bi galak agutinya jagi je ko batogori kyo kana tala kama jatas kongoi ramaro kai buat pe ko miele in kileli nige ko gibik ip ko ngwan mising chitapka tupchengu ak chepkametingu chikikisikok tisichoka kwek tukuling surumbet agenge mama ne ngwong kwa genge siginde ngwong kwa genge sosirke mamaj Musa kocheng chitake ako kiamwan muguleldo nyi ineke ak tilyandit ak Jehova kolech ka olelwa mani kumur sumot simame tupchenyi Aron ako mame chepkametinyi Miriam kolech Jehova toret tuwa bichu mengin tuguk chekoy kas chomyonotok nebo tilyanditab Jehova ne kergei ak Kristo Jesu ne inendet nekinyo komuregei kimurtoiyot sikisorwech komakibeku achek tugul. Musa ko kergeindab Jesu. Kamuregei Musa chepkamet ak tupcho Harun eng lelutik chekakole akole Jehova nyochi kat kesor Harun tisindet amatingi boitiatab Jehova ketoret chepkamet nikimautiot ako burege simabityi korot ne samis kopek icheket. Tia biik kilelwech, tia biik chemuchi kowirenen ng'olyot. Kalya memuregei isoru bichotok mawir setani kokes. Amu tikikoistogei Musa kole kimatang'etu Aron ak kimatang'etu Miriam. Kitabeku. Ko amu rirenet nikitindoi Jehova akobo Aron ak Miriam koboisie Musa koek nemite kwenut komuregei yoityo sikobit kosor. Ngotorete Jehova akichek konyumnyum mugulelwekyok. Mat keker yoityet netindoi biik, keker bunyot nemi mugulelwekwak nekanyo kobesyo ichek. Kongoi mising. Ngatai kiboition nerubei. Kongoi pastor. Kongoi kokwek tugul chekao ondau. Ako sisin kanetisyon. Yekibendi anyun ki tugoti kong'alale kwang'wan kasi kulen Musa nekiyai kakaikaet koyochi bororiet komugul. Musa nekiyai kakaikaet koyochi bororiet. Kakemwa kele kochop Jehova Musa ko kandoindet. Kong'ete eng siget akoi koyokisiei koyoki nego eng Sinai eng emetab Midian. Ko kiborye nego akonetkei koming'inetabkei. Ibwat ile ngoyoki nego Musa komelen mestowot bo kenyisiek 10 nakilen weri nyobiyakiyat nego. Chito nekiakoet nekiakosoman
kotar universities tugul chebo emetab Misri eng Kaplaitoriat. Kotar noto koit PhD, nyokotar kokes kokeny kwa degree netai koit nebo somok, koketyi kokeny age alak somok, degreeishek karibu 10 chekikito nekikiywei Kiptaiyatab luget. Lakini tun kingakemach kebar komwei koung'atkei kotepe olindo koyaga nego. Koutien neregek ak telunotet nekitindoi Misri nyokotoi konetegei nego konai kotalait. Tebutiet. Tangya kwai boisionik tugul kotoi koimegei lagokab Israel eng gelelnotet ak tuguk ng'isiat. Netai korok ko karirchi Jehova amu kamelelda. Koriryo biik, rirtos lagok, korirtos boisiek. Koi kowekchigei Jehova kolechi salyochi bichu, koborchi Jehova ole mi beek. Koror amitwogik, kewokyo, kebolyo, kemach kelach. Koi kole Jehova, angai kono bichu anyalile, angimosiche, toretois. Kokochi Jehova tao keamis. Tun betut age koim Musa kokeny Meriba. Akoi kolechi Musa mamuchi ala. Kolechi Jehova ngakonin toretik. Kokochi boisiek 7 sikepchei boisiet. Amu kakola negep kotemene. Kimustoi koron saa 12 akoi saa 3 nebo kemboi kosiagu. Len lainda nelen koborye ak chepyoset kolen nin kongelel ng'etet ne koborye kuimen. Akoi kole ngomamuchi kawalak koboisie Musa kimnotet nebo tamirietab Jehova nekinetkei amu tilyandit nekisomani akokase tugetab Jehova. Ng'oliotab Jehova nekinetigei kowolin betut ing betut. Tatyo kotoretin ibinai itondab Jehova. Ker kit nekimwochi Musa Jehova eng kitabutab Komong'u 32 pata 31 ak 32 komwoe kolen akiwekchigei Musa Jehova akolenji wawe kikoyai bichu tengekto neo mising amu kikotokchigei kanamwet nebo taabu. Ako nguno ngicham inyochi kat ako ngomaunot asomin ale isto kot akine eng buoing'ung nekikisir. Kakolechi Jehova istoewei apar kapsa atinding. Sioetin akabarain akatau asisin bororiet age. Katoi siro kolechi Musa acha tonyochi kat. Lene emet kilen kimutu Misri kotemenen ibar. Kebwoti Jehova kayamisutikchik akotonone kayamisutikab Jehova. Kole irire. Ata imwa arap maru ile ndane tomo kele wang'et ako bichuto ng'irite samun. Acha kilechi Jehova Musa mete rire. Tebutiet notok tos yekinetige ng'oliotab Jehova ak ikilgilye kenai togetab Jehova kokonech notok tolosiet ak kaming'inetabgei. Matin kakikonin boisiet neo nebo serikali anan ko neibounishei eng ng'ony komugul. Kit nekimache kinetegei kanetisiet nebo rani ko ingot komenyech ng'oliotab Jehova ako menyech tamirmirienyi keeku chematin kalelwech biik kecheng'e oret nekimutu akireu kot kosopcho. Tos itinye werit anan ko chepto nekikomasta kometo logoiwek chemyachen. Tos itinye chitab kokwet nekikomach kobelukyin ak kwomchi ng'etkong tuguk cheitinye. Tos itindoi sigik ak chotupche chekikesirgei kot komakeng'ololi. Matinyilen asome nyoetab kat, matinyalen oyo ongetuiye biikcho itoreti atinye nyalilda, lakini mutai kasopcho komatinye toreto age tugul netoretin. Anan ko bunyot nengap kosasin ak kwaun tuguk cheisise bile kialelchine chichi kokale kipsengwet eku Musa neoe kachomnyet ak kakaikaet
asikobit koboisien Jehova. Tuguk ang'wan cho moche kemetochigei yekisomani kebeberi. Netai ko kitebi Musa ak Jehova akonetkei ng'olyondenyi ipkonai atebetab Jehova komie. Ko amu kinai atebetab Jehova kowalak itondab Musa. Amu kipkotebi ak Jehova ipkolechi Jehova ingot ko makibendi tugul komengebe. Kole Jehova ayani kebe tugul. Kolechi Jehova kongoi amu kaiyan. Ngot asom kit agenge iborwo telelnotengung. Kolechi Jehova oye kaisom nenyigis memuchi akoi kobarin. Ako amu kaisom ko kacham. Kachamin kora amu enyikan ak iming'inigei. Ara andai ruande nekibetak tatya tugenen eunyu ak asirte anyobun taing'ung atebenyu. Kala kakas tuget mwae Musa nelen Jehova netinye chang'indab rirenosiek ak tolosiet amasip konerechi. Kale tatya koisto Jehova eut koker Musa batetab Jehova inegei. Ako kingoker batetab Jehova kotok lilindo nekilil Musa ipkole Musa nga katabar iman. Kokaker batet inegei kityo. Ngipkolen kochorgei Musa kolen biik hai kebarek. Kikolil toget mi let asista. Ipkel oyo napchi akwot anyun korok. Yani nekikere in toget malilda. Kokaker batetab Jehova inegei ndakikaker toget. Tos kere biik Jeiso eng tolosiet nekikolokse kou kipsengwet. Tos boryenon otupche ak chitab kokwet ak biik alak kot koker kole imatin keyochin chichi ki neya. Kongen ki chichi namache anai akine. Nyonyo katwe eng tuguk che kiau. Kiaratat en ortinwek, kiang'em tugun chekuk. Kingabatil akot taritab karit nananyachus. Lakini asome nyoetab kat. Amu kaker Jeiso muguleldang'ung. Nebo aeng ko ki Musa konyikan ak kiyoni. Mailuluat amaiywei ako kitonon eng nyikanatet. Kotonone imanda eng oret nebo kaming'inetabgei kokeny ako kasip Jehova. Nengolen kole kosas biik ko chi neiming'inegei mablaskei ya. Takilen ile kotonone imanda. Inerekate ibiweke ilechi ibo iman akai. Kaamgen kabisa. Anerechi lakini ibo iman iwakat. Ngobekwe. Ko amu kotonone imanda. Ako rwochin iman. Ako kerwoe kora eng kaming'inetabgei. Nebo somok ko kibwotyi Jehova kayamisutikchik. Kole Jehova ibwat. Tos kayamisutik chekikonech Jehova eng bukuit ko kikotebe muguleldang'ung. Siyakamach korungen muguleldo ak imach iutye anan kobit pichinwek ikas sautik chelen Jehova mestowonyu marerwoki. Akolechin Jehova tamirietab Jehova yamin mieindanyu. Kole Job akot matiny kabara akometo sigindenyu amang'u inendet ako akot ingot kometo akobara amang'u inendet kora. Ne kayamisutik chekonin itonon akot eng betusiekab pichiindo. Ko kayestaet ne lagok anan kometen manung'otiot anan ko kakometen osotiong'ung anan ko esien chotupche. Ne kayamisutik chekonin. Nebo let ko kit nenyigis. Nyigis nito amu kale kiyan Musa walunetab sautikab Jehova akot yekingoesio Jehova kole acha makonin. Amache kesoman yutok yu sikas komie sinai ile iro eng kitabutab nekibwote ng'atutik kurgei somok. Nekibwote ng'atutik kurgei somok. Mache asoman koitet 23 akoi 29. Kakondochi Jehova Musa ak lagokab Israel. Akomut Musa lagokab Israel koboriote ong'ong'atet kebolchin kemoche kelach kechubei.
Akoi kolong ipkomut ipkoit ing kakutiet. Kolechi Jehova Musa, amu maiep chi tugenyu amaitururo eng Meriba. Amache ikere emonin ole uu. Koborchin tulwet tugul akolech melondoi amu nerekek chekinerech. Ndanet aleni Jehova ne, koita nekiamas, noto nekele malondoi, ikas kong'wan koita. Ne shida nitinye nye Mungu korok, kalias. Tatyo simanege, ngikosumbuana bichu makostoi, ngemwaunoto bichu kotinye kiai nerech, kitu gani? Kolechi aja, melondoi, kaso. Koitetab 23. Akiasa Jehova eng betunoto alechi Kiptayat, koitau iborchi kiboityondeng'ung etunateng'ung ak eung'ung nekim. Amu tos mi cheptolelit ngoro eng kipsengwetishek anan eng ng'ony neimuchi koyai kou boisionikuk. Kou notok echen boisionikuk ako kimen. Asa in anyun ale chamwa alanda akere emet nekararan nemi Jordan bitonin. Ak tulwonoto kararan ak Lebanon. Ako kinerekcho Jehova akobo kwek. Amakaswa. Akilenjo Jehova ngoyamin matatai ng'alale ng'olyondoni kokeny. Tokoste uyo koy Biska akitoben Cherongo ak murot nebo katam ak murot nebo tai ak ole tokchingei Asis. Kong Asis. Akikerote eng konyekuk ako melondoe Jordan ini. Kolechi Jehova acha melondoi kolacha. Iro 28. Aking'at Joshua anyun akikil inendet akikimit akitebe anyun Musa atebwet nekitokyingei Bet Peor. Kongen Musa eng yoto. Ndoi inyendet kaiyai boisiet tugul kabisa, ipitech kaniset, ipibutu koret, ipiyai tuguchu tugul. Tatyo mutai kele makikonin yeku boiyotab kanisa. Malen chito ong'et anyun ako sakariechu kitu gani kiakonu koroni. Eku luget netya. Ako kilechi Jehova, kilechi Musa Jehova kongoi amu boisiet nekiyai akoi nguno. Ngakur Joshua, ngaberur tatyiloksei kondo komut bichu akoi bitonin. Koru Musa. Ndakikachek tatya kiptingting nekikibire. Ako ngabibwati bile kalya sikoete Jehova ne nekinyikisit mising iman kai. Kitinye Jehova tetutiet nebo kwong'ut. Ako king'yakeyai ipkoborok betusiek chebo rirek chebo arawet agenge. Kotun kochorgei Jeiso. Kole angen tetutiet notinye akobo kiboityonyu. Nyakong'et ingireri akomut ko kipsengwet. Tos kikaikai kwa Musa olanda ainet bitonin ipkonyalilat ak ketupche olindo. Anan kitinye Jehova tetutiet nekimoche komut kipsengwet. Nemi kotugul kipsengwet akoboisie ko representative ambassador nebo ng'onyuni eng kipsengwet. Yekingemoche chito nenyone nyokokoikoi Jeiso kiyok Musa. Tinye Jehova tetutiet nebo kwong'ut neturarye Musa kole aki Jehova. Kakoroi kibire kiptingting atkinye yetana longo kaking'alechu. Kakimoche chiketebi tuwai kere simoche inda masak kibuch metiet ile Jehova kona. Awendi ing lasima. Rari Musa kabisa kole kongoi Jehova amu iyo. Tos konyil ata che ngap kerirchini Jehova ak kinerechi kokakoesio Jehova kowal saet anan kokaege. Ngap keetanen lakwa nekelen imoche ibile kotila kaniset. Kolen asa akot makosto Mungu akot akine. Tun baadaye kakip kitun eng kot age anan kwo konamgei ki age ile kaesio lakwani ako kya awe koite tuguk kotalya kyatengchi lakwani asomesani. Tos iketkei so. Tun baadaye koit olindo kometo kanisa akosirgei ak boiyot chemayan kititoi pekelek. Tun kong'ete noto kowochin sumu kobore. Ilen kakine koroi kiba lakwet kinye. Leni Jehova kikamwaun mairo kialechin sis.
ko ngap komi tuguk chekawalu Jehova sautik cheimuchi kole woi anan kole acha anan kole manguno tos kian Jehova aketiegei inendet akot ngot komowal sautikyok akot ngot ikere uyo mae Jehova iman ingen Jehova kit nesirei akobo sobeng'ung noto amune kole angen tetutik chotinye akobo inye siakonin kenyisiek chebwone chebo kamang'unet. Tos mi chi netinye tebut anan ko kebeber age kotomo kigesu ne neimoche kigesune eng summary nebo konetisiet sikiwang'u eng akweng mwalimuinik tugul. Tos mi ng'olyo netese chi tugul nekenetkei eng lesson ini? Bas, amache amwa ale eng wikit nekibendi keng'olole somanet nebo lesson nebo tisab sonet. Komwoe yoto kole saet neisuldoi, saet netononi, saet neboisie, ne saet neimuchi koek saet neimuchi kosul, saet neboisie, saet netononi ako mong'u logoek chebo saonatak. Amache asikobit ketestai yekinetigei lesson ini eng wikit nitoni akoi sabatuni kibendi. Kong sabatuni age mi tai nebo tarik 16 kinetigei akobo sawa nekimwoe nguno. Ingondoiwech Jehova yekitesetai kesochinigei ak keeku chenyikonen eng saet asikobit korik koet tilyandinyo ak Jehova. Ongesa. Kamuktoindenyo Jehova nesobe koikeny, kongoi amu kakeipchin ng'olyondeng'ung. Kakeker nyikonikab saet chekitononso akobaunis akokerkong ng'etunyik akoterter akobendat ak Jeiso. Kakeker Musa, kakeker Daniel, kakeker Enoch. Toretech sikobit keeku chekiyoni ak chebo iman akichek. Siwal meng'atosiekyok, siwal lagokyok, siwal manung'otoik ak osotikyok, siwal sigikyok yekitonon kelumdagei kokakenai yetuneng'ung. Tatya kiterter kimnatosiek tugul chebo bunyot akoker chechang Jeiso eng sobenyo. Nito somenyo yekibendi ketou wikini eng kainetab Jeiso nebo teng'enenyo. Amen. Kongoi sikiberurwo.